veliko čudo koje se desilo u Crnoj Gori. Jer ko poznaje stanje u Crnoj Gori 70. godina i 80. zato to niko ne mogu očekivati tako nešto, ali hvala Bogu, to su molitve i verovatno tih svetitelja, predaka naših iz Crne Gore koji su sigurno ukrepili taj narod i genima toga naroda, razumite, prosto je ima, što kažu, temelj dobar i sad je to samo na tim dobrim temeljima od predaka svetitelja, znate, da se to sazidalo i izgradilo ovo čudo neviđeno, zaista tako svjedočanstvo i takva istrajnost naroda koji prosto, može ne znaju oni mnogo šta, ali imaju taj osjećaj da su ugroženi, da identitet ne samo nacionalni, nego i verski ugrožen. I to je prosto jedno ispovedništvo i episkopa i klira, sveštenstva, monaštva i verujućeg naroda, cijeli punoće crkve, znate. To ne možete naći razliku između onog deteta koji kaže tamo šta se smiješ, ovo je ozbiljna stvar. A tek tako ispovedništvo do episkopa, znate, Vatikanika i ostali, znate. Tako da je to zaista jedno čudo i sigurno da je sad, što kažu, borba dobra i zla, ali mi i u crkvi imamo tu veru da je Gospod sa nama i da će pobediti istina. Prije kasnije neće moći, znate, vlasti. Kao što kažu, prolazno, nikada nije bilo i veći carevina od crnogorske vlasti, da je ne kaže što drugo. Bila Rimska imperija, pa nije mogla pobediti crkvu.